Kenangan na dihut umar malas niur marition noon. Mangida hita bani panorang, kumbani haganupan hita kuria, majelis, pakon ganupan sesi, sada masahapta pada son atau terima kasih bani Tuhan sonahu mandiwa suhutan di bagas panorangon. Doton pada sanami ma na mewakili hita ganupan, hubani Bapak Ketua Sesi Bapak. Terima kasih atahon atahubani Tuhan. Hanami na jongjong ijon panorangon aima humbani Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Kenangan. Turut berbahagia bani pesta pamacu-macuan ni nyombahta bani sadarion. Mari tahun nyai bani nasyam keluarga besar purba bani haganupan korjata sadarion Tuhan do na campur tangan siando harma keluarga na baru tong homa ibagas tonggo mangindo ha pangurupan bani Tuhan ase haganup rencana ni nasyam ipasaut Tuhan ta janah lobi humbani rencana nasyamai ibere Tuhan ami marhitehon ni anak dalahi pakon anak naboru hubani lai pakon boto malas mahur ni hamlai boto doma mar rumah tangga nyombahta bani panorangon ipes tau kita songon ay harus kon hita ay maadat Simalungun sayang giat mah tambah sehat na siyam itambahi Tuhan pasu-pasu jana songon hata nyupasa ador haduka ma togu-togu ni lobu ador hati di ma togu-togu ni horbo nang sauruma tua mana siyam patogu-togu pahoppu das subani namar nini das homa hubani namar nono sonari hubani na siyam pengantin. Hari ini kita sangat berbahagia karena rencana pemberkatan pamasu-masuan kalian sudah tadi dilaksanakan di Gereja Teladan. Semoga pemberkatan ini menjadi keluarga kalian semakin tambah bersatu. Sekali lagi kami bilang apa yang kalian rencanakan selama ini Tuhan pasti mengabulkannya. Bahkan lebih dari yang kalian rencanakan Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kalian butuhkan untuk rumah tangga kalian. Ada angka seperti pepatah mengatakan tubuh lak-lak tubuh si korong idolo ni purbatua tubuh anak tua boru manasya menadua asadong asamandasya dat subadi nasaur matua ijon adong do banyak genup seksi terlebih hubani seksi bapak seksi wanita BDS doma adong program di gereja GKPS Kenangan ase hanami humbani ganupan seksi mengharapkan kehadiran nasyam bani ganupan program ni GKPS Kenangan nomor domu bani naharoskon di Tuhan salinari undang hanami nasyam bani ganupan program di GKPS Kenangan hadir nasyam nalaho makorjanai bani ganupan sonahe malay nami pakon boto nami. Terima kasih mai tahun konami selamat menempuh hidup baru semoga Tuhan mempersatukan kita semua di dalam hari-hari yang akan datang. Terima kasih ma. Ya, bermusik nami hadisul masalam azutum manami bama musik ni boras sabur-saburan. Satu Dihita STM Sehati Promnas Mandala
asa taparani ba otak. Dihita Establishati Purmas Mandala asa mangarane mahita. Jadi dihita Pungua Pasaribu sektor Dohot Kota Medan. Pungua Pasaribu sektor Dohot Kota Medan. Di Kamahita, Punguan Pasaribu, sektor Punas Mandala, Humaliang, Dohot, Kota Medan. Kapasahat, Fakta, dan sektor Kota Medan, Songolinang, pribadi-pribadi. Tapajonok. Kemabang Kota Medan. Jadi hingga sekarang mga perdini atleta. Pagdulo siyan nami. Napaduahon ang noon. Horas. Pagdulo mga Helan. Tawag niya cerita pagdulo masiyan hela nami manang buru nami. Dunyan non saha maulakon tukot Medan. Dungi siyan pengurus sektor ma.